Mama wakwaba meeting ede adwa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me notification bell also for more news. Ebusuan for freedom fighters embrante de bako e na woka sei na edensem e na woka. Nensem woka ina ne se obisa eye omanpanida da John Dramani Mahama sem. Na nyenti abrante ebisa omanpanida da John Dramani Mahama sem no. Mintirem kakran sana mede na sem bisa na abrante na sembisa no aba omanpanida da John Dramani Mahama e de ensembia betudwa ne nsem okanyina ne se eye Saglemi housing project NDC for eshase akodu bebe no His Excellency yinani ama project ne egun rem na RNS ese na ensem we beto oja no e na freedom fighters ni bi se omo akuntuko hu dia mo manpani da John Dramani Mahama dodo omo dwon ko omo nti ase ana manpani wa me no omo ayadwuma hu se ana omo nim se sa na wote na se no abranti ni nsem obi so manpani da John Dramani Mahama after dey nsem we betu ya na abranti e chese ada manpani His Excellency na ada kokufu ado ye contractor Saglemi mode e ma no manpani da no gina benkuma no jalimfa ono si dan no Nienti abranti ebisa sa question yi na ne se eye omanpanida da John Dramani Mahama na NDC amayoku eye Saglemi housing project no munim score this year almost $200 million phase 1 kro mo awie insu ni ho light ni ho bibie ni ho eno mo aja $200 million o mo ntimi afa wie phase 1 project no nemo no mo expect say NPP for sanso fesika foforo emmehyem sika say ya odwo ho wonte ase omo ato sika egu ankasa nya asa keto akwa na na branti tina ase a dream ho a omanpende da ne nsama de betu na branti sa papa wankasa me say wonya collect no ba so wonya collect adai His Excellency or your contractor and I don't know see enti nsama branti e de etudwa buy no say 50 says per I stand to be corrected 50 says per and no dozen enti on to me enti dan there it's almost starting from na ansa na betimi construct e de nsu aba ho e de light aba ho no and be cost a whole lot and is already time for we me no why na de obi abro say obi adi abro say na person obi cover no enti say nipa no ba na want to ne dwumade na wadi no so a nipa o chaw ono no na ogibro but nipa no a watimi abọ Ghana fo kasei John Dramani Mahama timi Ghana for eco debt wemu wa cause of financial loss to the state papa iti wo onwuye contractor na oye no ayaban mu asem o ayaban nipa ni fo die na John Dramani Mahama timi aye me pa cha wache no mati bi say John Dramani Mahama akwachi sa contractor no ana odi makufu ado na yenim e bia na kufu ado na ye contractor no a odi sa 5,000 and then $200 million a obesi 1,500 no kura wan wiama Ghana for someone who sanse went to ka se menu Ghana ni a wo so do political party so also don this year nipa no a o don no John Dramani Mahama na o kan funu amaye no wona ma Ghana for ebre sasa greme no amodin bolo cho boy sa kufu ado antima meto aso ntia kufu ado bae no wonya hwe ma Ghana for no nyesa me so kufu ado so but this one no John Dramani Mahama person kire say o accuse akufu ado say ono mom na antima we project no. Meanwhile, no what me sign a contract. And after I said that in the crown. Contract and sign by the car say $200 million in the crown margin still no answer. I'm an answer by GBO parliament to home. And panning for waiting share Yamian a share Ghana for soon $200 million. John Dramani Mahama at Timiama I caused this loss to the state. None what Timmy San Labatret. Now this a Ghana Ekrobia. Ghana yet is America. Ghana to say Europe. Nka John Dramani Mahama mpacho. Nka obetimi abestand as a president. Senka Ghana aye kuro to say America baby. Abuja baby a. We are sure say nka sa sika we yanka ama na fa say o man no sato no. Nka obetimi astand bi o. But kuro to say Ghana ntira. Ye no eno ma bia atototo. And I this for my idea some organizing party. And my bedidi. Eye Jimmy o. And you are not na upa dia wunya bi ni. Wote Canada, obi a wote Ghana kura. Otimi to aduane di.
What your brochire nya unya authority, onya opportunity. Enya mabi so maso. Uko Ghana kokoti, udaka wankasa pem. Se andis for organize mu akwotena ase nti oda andis for ase mu ye mwa. Oda mama ase mama ona sandis kama wo Ghana. I Canada. Ghana for no kro mo to wa mo kire mo. Ahia for no mu kro no mu no. Tondomani mama nipa do sa no support wo mo Ghana. Se mu bo jimi sa jimi we nko ade a me se ye bebre o. Ye bebre. Ye jimi no obi bese I say kakra o David bese se sikaveta. Sikaveta. Menka ni ye kura. Ye jimi no kakra se sikaveta. Sikaveta tai. John Domani mama kronfo achi kronfo no nie. Me kan pay akire no misro. Because ye mpani fo omo de omo buya bre nsu. Mo buya abre yensu sa twi kasa no de aze. Obi bu na wasana hye wodufu no kasa miwa no eye dey enkasa. Obi edan obu ena wasana miwa no sensu. Ebi no John Dramani mama atimia bokro no we abo Ghana fo nyansa kro no we ati kro no mu apepa na no ene wode hye akufo ado. Me say ye mpanimfo se ye bekọ so asoso omo so ye bekọ so atena ye jimi we hu a me say meze me ka kire wo Ghana no enye ye da onto se me no mienu ebetimi atena wo afekire yensen aka na kura kire tumi no Ghana no sia na beye say ya na beye akufo ado say 56 million dollars pe na ohia e dey John Dramani mama ne Saglemi we ya o kan ho asem no eni to odi dwa Ghana fo ani so no ne Saglemi we no ho asem wa Ghana fo aka eno nti ne so mada eno nti obeye na akufo ado anto aso nti akufo ado so nipa bofo we nku ande me sere akufo ado ti ada na obeye no wanto aso watimi spend sika we wantimi amputu question wo da so tiase unwuye Contractor no a wo di adwuma no na no ye tikrom ha ya na ai sa kro ya asase wo so ti sukura very saying ai taki ye tikrom na taki omo dan bubugu omo so mu nyina mo hwe video bi ko na e kon la fere e kon jiro na manfo ebire kan wasan sa fere ye se ye kumbi no mo sesi hom e ma bi nkura ka sa tin sa enye real because amanfo omo ntim sa fa meto abonten sa Contractor si omo sisi dan ya dan no ye si se ebi wo a ye si wusi dan no a ye ma wo sign krata e kire se asase wuso ntimi nkiki no e ma ningu ana so kra ye natural tino ai betimi asi ai percent bia obia ye den obia nim tam kro so ebesi na esi ye na ebubu dan kum nipa no eno kra sa nkrofo no ye chi omo contractors fo no a omo sisi sa dan no na omo do omo sa shemra se e kire se asase wuso se ebakura entimi nya da emubu dan ngu no omo kra no ye chi omo na ye no yen individuals so oman panimfo oh wenum nyina soro mekọ asondam wenum nyina soro bu nkotodwe eye Allah ye panimfo wenum and friend Christians and Muslims